wachoni gini zigo wa yote. Mimi pia ujua nasema hii kitu itatolewa kwa inchi yote. Hata mimi nilikuwa nataka nionekane. Bora damu ndo miakete kama ndo anbende nena. Nataka niweke hapa mimi pia nionekane. Amen. Amen. Chunyo gwero kamano ne wach Nyasaye. Wangu imerudisha Mungu mkuu, shukrani. Ma Nyasaye se wewe kodwa kokana doja tichne. Mbaye Mungu ameongea nasi kupitia mjakazi wake. Wase winjo weche mabecho. Tusasikia maneno mazuri. Ndo Nyasaye se kodwa ndamu. Mungu amepiga nasi hatua. Jalmano biro kani kodo dwaro. Aliyekuja akiwa na mahitaji. Angeni en osesudo. Najua yeye tayari amesonga. Kindo na winjo kaja chik chokruok wacho ni wachal kod jal mudhi supermarket. Nilisikia kama mwenda sabi mkutano alikuwa anasema wacha tukae kama mwenye ameenda kwa duka kubwa ma okde anono, ambaye haezi toka bure. Nikech mkuduo temo dwaro nitiere. Kila kitu ambaye anataka liko hapo. Wacha kwa Mosre Yesu Kristo ni Yesu. Bruce Yesu hivi kwa hewa. Wach momi achunge no wach matin. Neno nilifanya simama ni neno ile kidogo. To engima na an to anene gima en wach maduong' moloyo. Katika maisha yangu naona ni kama ni jambo kuu zaidi. Nikech duto wach Nyasaye yote neno la Mungu kata kwa chaka kitabu mar chakruok. Hata tukianza katika hiyo kitabu cha Mwanzo mwachopo efweny, tukifika kwenye ufunuo, to wach Nyasaye neno la Mungu iyalo mondo mi koth Nyasaye mondo mi ywa, linahubiriwa ili mbegu la Mungu livutwe kendo mondo mi golgi ili watolewe elwet pek elwet chandruok, katika ukono wa uzito, ukono wa mateso. To mane momiyo Nyasaye, na hiyo ndio maana Mungu owuyo kakalo kum dojo jotichne, anaongea kinywa upitia kinywa wajakazi wake. Yesu pake. Amen. Adamu no miya puonj matin. Nataka nifunze kidogo wach mar tiyo ne Nyasaye, neno ambayo inaitwa kutumikia Mungu. Juma manyokalo, wiki iliyopita nyanyiso jowadwa mwan gode church waka, nilikuwa naambia wenzetu tulio naye hapa katika church ya Jenga, na nyisoge ne Jenga, si Jenga Embakasi, ne kiwuok kone kidhi korwa kocha, ukitoka huku ukienda kule kwetu Nyanza, to ang'o miyo kata mana the kind of vegetation, hata ukiona tu mimea pogore, ni tofauti, kata kit jamni, hata aina ya mafugo pogore na kwa tofauti. Yesu pake. Amen. Akeni bise wuoth mai penjo to ang'o miyo matimore. Je, pia usijui kama umetembea kwa ujiuliza mbona hiki kinafanyika? Yo wadhi nyakonchiel, tulienda upande mmoja, to konchiel noywayo chien, na upande mwingine ikavuta ingine nyuma. Wame matek kabisa, tunaileta kwa nguvu mondo mi gichal gima dhi sambamba, ili wakae kama zinaenda sawia. Odhiambo wuod Nyamungu masani koro jaduong' ma jati Nyasaye, Odhiambo mwana wa Nyamungu ambaye sasa hii ni mzee mjakazi wa Mungu, kawantiere Kiboro kacha, tukiwa pale Kiboro, kawane oriwo machal kod ma, tukiwa kwenye assembly kama hii. Odhiambo ne wacho, Odhiambo alikuwa anasema ni jomowar walokole yuak wanalia moninde gike mpaka lalie vitu zake. Oninde kendo kogol, amelalia tena tu, to yuak kabisa, lakini kulia amelia sana. To jo Nyasaye ma, lakini watu wa Mungu hii nomiyo wadok chien, ilifanya tukarudi nyuma, kendo weche mang'eny tamo watimo, mambo mengi inatuzuia kufanya. Nikech kawuono, sababu leo kata inbede kineno, to pia ukiona kaka piny chalo kendo kaka piny obet, jinsi ulimwengu inaenda, jinsi ulimwengu imekaa, sani mwandu sahi mali nyaka jibedgo, lazima watu wawe nayo. Nyithindwa nyaka som, watoto wetu sati wasome. Yesu paki. Amen. To iyudo ka wanu dinwa gi yore mathoth, na ulipata kama sisi tumezoewa na njia mingi. To nekech nyathi ka okusomo, mtoto asiposoma, nekech chan, sababu ya ufukara, na nyiso jowadwagi, niliambia hawa wenzetu wa ni an ndalo na mar somo, yeye wakati wake wa kusoma ne an ng'ama riek malich, alikuwa mtu wa hekima sana. Okawachi na sungora, siati sasa anajirinda, tawacho gima na dira, na anasema kitu ambacho ilikuwa ya ukweli. Ngima na masomo na somo ka ng'ama riek, katika meza yake usoma alikuwa anasoma kama mwenye akona. Kendo na nyiso gine na dong mana gi maka chiel, halibaki na alama moja, to ne abiro somo Sare Boys,
kae. Alikuwa anakuja kusoma hapa Starehe Boys hapa juu. To nare mgi maka chiel. Kina alikosa alama moja. Omiyo nabedo sponsored. Ilifanya akapata sponsored. A halfway. Alipata sponsor nusu. Fee na nichulo nus. Fee yake ilikuwa inalipwa nusu. Gi mzungu mayudo ni Betty. Mzungu aliyeitwa Betty. To the other half. Lakini upande mwingine dhier kod chano omiyo ne ok nyal chulore. Na ufukara aingefanya inaweza lipwa. Koro Betty chulo. Sasa Betty analipa. To nus modong minwa ne ok nyal chulo. Lakini nusu ambayo imebaki mamangu angeweza kulipa. Nikech otongo ok dange chulo godo school fees. Lakini kandarasi huwezi lipa na school fees. Mandi nomiyo ne an off and on kamano. Ilikuwa inasema sasa anapatikana shule za zile nje. Penny na marka sa par kod ariyo. Akifanya mtihani wake wa darasa la 12. Nyabondo High School. Ne ok na rem. Si ati alianguka. Ne aido mark mande ok nyal miyo adhi form 6. Lakini alipata alama ambayo hakumruhusu aende form 6. Ne ok nyal miyo adhi high school nikech ndalo wachande kwa tiko form 4. Ile wakati wao wakimaliza form 4 to no adhi form 5. Walikuwa wanaenda form 5. To kwa form 5. Wakitoka form 5 koke the form 6. ndio unaenda form 6. From form 6. From form 6 koke the NYS. Ndio unaenda NYS. Yes opaki. God bless. Koka ngato the campus. Ndio mtu anaenda campus. Kudhier. Sasa ufukara. Notamowa. Ilituzuia. Hata notama somo. Ilituzuia kusoma. Yes opaki. Amen. Koro kata mana in. Hata wewe. Inyalo neno ni to ang'oma timo ne chien kama ji owuok. Unaweza ona nini inafanyika nyuma ambayo penye watu wametoka. Awinjo ka jaduomo chuto wacho ni kidhi Machakos ing'eni weche richo. Nimesikia kama mbira anasema ukienda Machakos mambo imeharibika. Ing'eni samoro inyalo mako break din koro ino kidhi dala. Mama nyaka idhi dala. Sasa zingine unaweza sema mimi sasa siendi nyumbani. Mama sarti uende nyumbani. Yes opaki. Amen. Mama nyaka idhi dala. Mama sarti uende nyumbani. Dhia kako usi yienwa ni kwadhi to wadhi gi Enacoch. Jinsi tumeambiwa tukienda na Enacoch ama Transline. Kaje ma yie maru chuto keto wae. Hapo ndio imani yake imetuweka. Enacoch, Guardian, maru yieni. Hiyo umeruhusiwa. Amen. Nikech ne okwa dimbore. Sababu hatukutulia. Kendo ne jonyuolwa ne okodimbore, ne okibidhore mar wuotho e nyim Nyasaye kaka wa Nyasaye. Wazazi wetu au kamili utembea mbele ya Mungu jinsi neno la Mungu ilivyo. Omiyo chand kod dhier nopo ma nodonjo. Fukara iliingia. Koro nyithindo ok nyal somo, ok nyal sudo. Watoto hawezi soma, hawezi songa. Koro dala uthirno ji ok dhi nyime. Boma imedidimia, boma haiendi mbele. Wach Nyasaye yalo. Neno la Mungu linahubiriwa. Mondo ji osudi, mondo ji odhi nyime. Ili watu wasonge, watu waende mbele. Kata kama mama Nyasaye nokonyo kod nyathi matin. Hata kama mama alizaa mtoto mdogo. Olamo ne nyathi mondo nyathine no mondo mi osudi, mondo mi ochiemo mondo mi obi obed ng'at. Anaomba mtoto songe ili mtoto akuja kae mtu siku zikuja. Yes opaki. Amen. Mandi ok chonga kod lo. Hiyo si goti langu na mchanga. Machieng moro ka wanarina. Siku moja nilikuwa kule Rina. To dhako bro no olemo mopamo piny, opamo lo kama Nyasaye. Mama naomba mpaka napiga Mungu. La. Kamano. Si hivyo. Nyasaye Mungu nyaka tine. Sasa tutumikie. Yes opaki. Haleluya. Mano onge ujanja. Hapa kuna ujanja. Kendo onge ono. Tena kuna miujiza. Amen. Unuti. Nyinyi mtanitumikia. To anagwedu. Nami nitawabariki. Mane formula, mano eneyo. Hii ndio njia ambayo tunafaa tupate. Yes opaki. Amen. Na wacho ne jowadwa. Niliambia wenzangu. Ne onego wayude jomagolo tithe siling 10. Inafaa tupate wenye wanatoa fungu la 10 shilingi 10. Nikech obedo jadier. Amekaa mtu wa ukweli. Nikech dwe. Sababu mwezi norongo 100. Alipata 100. Yes opaki. Mano jal ma jadier. Huyu mtu wa ukweli. Wale ni jal magolo 50 bob. Tupate mwenye anatoa 50. Nikech ango. Sababu gani? Nikech dwe. Sababu mwezi norongo 500. Alipata 500. Mano gima no yudo. Hiyo ndio Kenya alipata. Nikech achiel kuma par. Fungu la 10. And just 1/10. Ni 1/10. Kum yuto mar ng'ato. Kwa venye umepata. To koso bedo jal modimbore. Lakini ukawa mwenye mnyenyekea. Yes opaka ahinya. Amen. Fwae kama ne Yesu ruwa. Ruhusa Yesu hivi. Kama madam no mia wuoyo kodi. Hapo nataka niongee na wewe. Dimbruok. Kunyenyekea. Kunyenyekea. Wasom kodi wach matin kabisa nikech sa osesudo. Tusome neno kidogo sababu muda imeyoyoma.
Wasomo wach mondike Samuel mar 2. Neno inayonakuliwa katika kitabu cha Samueli ya pili 22 matindo 21. 22 mstari ndogo 21. Sika panisa yude loko machon wacho niya. 22 verse 21. Kisapata sika. Wacho niya. Jehova notimo na gimoromo gi dimbruokna. Chaki soma mbele ne. Dia tena. Jehova notimo na gimoromo gi dimbruokna. Moromo gi ler mar lwetega. E kaka osechula. Muma wacho ni Jehova notimo na. Agano linasema Jehova alinifanyia moromo gi dimbruokna. kulingana na kunyenyekea kwangu. Yesu pake. Amen. Jehova notimo na alinifanyia gimoromo gi dimbruokna. kitu ambayo imetokana na kunyenyekea kwangu. Dimbruok kunyenyekea kata kidhi kamoro hata ukienda mahali to inyalo wuok kod matokeo. Unaweza toka na matokeo. Inyalo wacho niya. Unaweza sema mjoka wale watu gin jomo dimbore. Wale ambao wenyenyekea. Kata dalacha hata ile boma chio dimbore. Watu wamenyenyekea. Yesu pake. Haleluya. Yaani gitimo kako nego bedi. Wanafanya jinsi inafaa ifanywe. Yesu pake. Amen. Gitimo kako nego otim. Wanafanya jinsi inafaa ifanywe. Yesu pake. Mawacho ni Jehova no otimo na. Agano linasema Jehova alinifanyia machal kod dimbruokna. kulingana na kunyenyekea kwangu. Kaka bidhora kaka dimbora inyime. Jinsi nimenyenyekea nimetulia mbele yake. Katimo duond Nyasaye. Nikitii sauti lake Mungu. Kawuono leo joma ng'eny ulore. Watu wengi wanaenda kombokombo. Kendo joma ng'eny badhore. Watu wengi wanaenda kombokombo. Kendo joma ng'eny kawuono ka koro wan giko dwe kama. Watu wengi leo tukiwa kama mwezi wa mwaka. Kipuonjo chiwo kata tiyo ne Nyasaye. Ukifundisha mtu leo ama kutumikia Mungu. Onyalo wacho no kawuono te chalo gimoko timore na mama berwo. Anaweza chieni cha. Lakini kuna yule ambaye anaitwa yule wa kutoka nyuma. Ebo nyalo kelo meke. Anaweza leta zake. Maipokore ku meke. Mpaka weke zake. Ma wacho Nyasaye obedo kanono. Neno la Mungu kama bure. Gima jasigu temo mar mondo mi otim. Kinjaribu anajaribu afanye, madui anajaribu afanye. Jasigu ong'e maber. Madui amejua mzuri. Ni sasa wakati wowote. Mane wabed jo adiera e nyim Nyasaye. Tukawa ukweli mbele ya Mungu. Mano gima jachien ong'eyo. Hiyo kinyamaza tena najua. Sasa mane dhako moro bed ja adiera e nyim Nyasaye. Kama fulani anakuwa ukweli mbele ya Mungu. Yore ne yaure. Njia lake litafunguka. Yesu paki. Amen. Kendo chane we ufukara litamwacha. Mano gima jasigu ong'eyo. Yini kitabai madui anaitambua. To otimo challenge mana matin. Na hata mchanganyiko kidogo. Ochalo jal mabo opira. Kama mwenye anacheza kinanda. To challenge mana matin. Anamchallenge tu kidogo. Okelo ni makod. Tumetea hii. Ma pesa onyisi dongine no kaka tin. Tunaona jinsi pesa ni kidogo. Temnia. Safanya hivi. Dwe mabiro. Mwezi lijayo. Ema ibitim kamano. Kuja ufanye hivi. To ibiro bedo. Na utakaa. Jal mane Bishop Kola nupuonyo chiemo rachiel ka wanaki. Yule ambaye Askofu Kola alifundisha siku moja tukiwa kule ndani. To nupuonyo wach ma iluongo ni the word poor. Alifundisha neno ambayo inaitwa ufukara. To poor kaka ne Bishop nete molere. Poor jinsi Askofu alikuwa anajaribu kueleza. En kalo ni kupita. Ewi happy. Ndio kujua heri yako. Pile kapile. Kila siku. Passing over opportunities repeatedly. Unapita kwa heri yako kila siku. Pile kapile. Wewe kila siku. You are passing over. Unapita juu. Sechemone kubeni tiyo na Nyasaye. Sasa unatumikia Mungu. You are passing over. Unaruka juu. Kore ibero siko jal maudi ni jal mani chieni kechano. Utakaa mwenye yako nyuma kuro Nyasaye mi mamuno mi kuro embene muno biomeli Nyasaye. Kila nafasi ambayo Mungu anakupatia. You are passing over. Uno jini kono dwaro ma upogore. Leo watu wako na mahitaji tofauti. Nikech piny sudo ka piny sudo. Ulimwengu linasonga. Koro kana mana family nitiere kod dwaro mapogore. Kama familia kuna mahitaji tofauti. Mondo mi ng'ato o achieve. Ili mtu apate kitu. Mondo mi family moro o achieve goal margi. Ili wafike kwa lengo lao. Mokwongo
La kwanza, nyaka bed jal modimbore, nikae mwenye mnyenyekea, motego ite ne wach Nyasaye, aliyeteka sikio neno la to Mungu, winjo gima wach Nyasaye owacho. asikia neno la Mungu nasema nini. We winjo wach mar paro ni, Wale neno la wazo lako. Yesu opaki. Amen. Joma ng'eny luwo parogi, Watu wengi wanafuata wazo lao, to parogi ema gitimo. lakini wazo lao ndio wanafanya. Seche ma ng'ato timo parone, Kama mtu ambaye amefanya wazo lake opogore kod paro mar Nyasaye. tofauti na wazo la Mungu, Tiende niya, inamaanisha sama Nyasaye dwaro mi okech joge, sasa Mungu anataka rehemu watu wake, to ibedo oko. wewe unakuwa nje, Nikech in achiel sababu wewe ni mmoja kuom joma kalo hapgi pile ka pile ka. kwa wale ambao wanavuka heri yao kila siku. Tiende niya, Inamaanisha wabro dong' jogo ma odhier kendo chan. tutabaki wale wafukara ambao wamekosa. Yesu opake. Amen. Jowadwa Wenzetu ma ae piny kama ae kocha, ambao wanatoka kule nje ambayo penye nonego wabed motang' kendo kabisa, inafaa tujihadhari tena zaidi. nikech chutho wasedok chien kendo wasedong' chien. Tena zaidi tusarudi nyuma. Yesu opake. Amen. Amen. Wasedong' chien Tusabaki nyuma. nikech king'iyo to jonyuolwa ne ok otiyo ne Nyasaye ma. Ukiangalia wazazi wetu hawakutumikia Mungu. To kaka ichalo kaka pod itin ni, Na jinsi ungali mdogo. kendo nang'iyo ka wachido un gi mwaka mathoth. Niliwaangalia sema kuna miaka mingi. Yesu opake. Amen. Pod un kod ndalo mang'eny Bado kuna siku nyingi. ma onego wadagie pinyni. Inafaa tuishi To ulimwengu. ang'o na wasiko korka tiyo ne Nyasaye, Na nini inatuze kukaa upande wa kutumikia mondo Mungu? wang'e gik madongo malich ma Nyasaye ne timonwa. Tuone yale makuu ambayo Mungu anatufanyia. Yesu opake. Amen. Nyasaye ne timonwa Mungu anatufanyia kulingana kod dimbruok marwa. ikilingana na jinsi mtu amenyenyekea. Haleluya. Haleluya. Odhi mbele kowacho ni ande sika. Inaendelea mbele ikisema aje sika. Ni wira serito yore mag Jehova. Bende pok apogora kod Nyasacha kuom timo yiem. Ni wira aserito yore mag Jehova. Manake nisatunza njia zake Jehova. Bende pok apogora kod Nyasacha kuom timo yiem. Sijatengana na Mungu wangu wa kufanya mzaha. Jomoko timo yiem. Wengine wanafanya mzaha. Gitimo ka yiem. Wanafanya mzaha tu. Gitema